Personally, Baible lang kosonsi Arnam along pen ahirjume kelongma haladag le appoint in sir doon na net doon na Abraham. Everyone knows about Abraham and everyone already read it, the story about Abraham. Pinang atum la Abraham atumu kachini tum do opo kachini nilang atum tadulan. Koson si Abraham Arnam long pen ahirjume kelong warat cetanda mana tihek pen. Abraham apomen ke tira la pen Abraham atum korte bangket hondo Haran Nahor Abraham. Abraham ke dakwam lo la pen apomen ke tira la pen Abraham atum Arnam pan chini ne ko ke dukpik. Arnam a blessing long le ku ke dukpik ko people lo ki duk nang ko ke Abraham atumula lang damatang te. Abraham was not a Christian. Abraham was not a Jew. Abraham was not a Christian. And Abraham was unbelievers, non-believers. Abraham ke aprang mele Christian puli ke kroitang puli. Abraham apotum ke mondir si gardom kumlim si kesoy. Tera was a sculpture. Kumlim kesoy ba. Tera ke pilok kumlim soy po kumlim si jor po. Kumlim si soy po kumlim si jor po la hello Arnam lo. La kumlim ke soy Arnam pen si la tum an ke chu an om ahem ke duk hek li. La pen la so family la so background ke Arnam pan chini bang ave badu ta chini bang ave. La tum ka chini ke kumlim an si Arnam cholo dak si Arnam dulu pan cholo atar lo a mindset a brain ke la tum ke akapre ke chini tek te dalo. La pen Abraham apu hello atar lo kang chuchet kumlim ke soy tega bang pen naga posi te bok te rai rong sor anta la Abraham apu tera ke soy tanga kumlim si ardom dun perlo. La hello Arnam. La pen la tum kireng awar sai ta turapik lo athema ahok Arnam chini ne derpot sumpik turapik lo la pen kaduk ovetum anta Arnam pan kiri ke la kumlina long kardoman cholo la so posi Abraham bang ta bihek pen la apolong kumlin ke soy don Charlie don study don din opo itum ke kumlim soy bom Arnam ardom bom lo te itum ke plang play di ho Abraham bihek man ta ka kuison ning alam ti akuison nombor si Arnam ko dak si do Arnam la ko harlong kumlim long tong doma ne po ke soy long tong doma mathading la atema Abraham he wanted to know the true God bihek pen lo akorti teman ke lahai mathadhe la si Abraham bang mathading lo ne puning le la kumlin soy mat Arnam do kosan thot Arnam do kosan thot hala ing long apanta kasilama bang dojima lo aning hang ke do thai thela tar lok che pang chulo research potang te kiri ke tar liep lo engka ya atum ke ing long apanta ardom dang lo hadak si Arnam do aja atum ke lang roy pan ardom dang lo dak si Arnam do aja atum ke hatheng pierong pan ardom dang lo dak si Arnam ke do Abraham bang lang roy long ta ardom dang lo oh Arnam lang roy Arnam nang chiklang tha ha theng pierong the pulong ta Arnam do pu ardom dang lo awe ing long ta ala si Abraham tha ding lo la lang roy ta kaselama bang awe pin ke nang do thek thela kaselama bang do you there will be one person behind this creation there will be amethang ke nang do thek the
pierong ta amitang kosan si arong nang bang warat po arong kapip bang abang botor bukan aja tu dia botor bukan Arnam po panta ardom waralo botor kipi po pat hala botor vedar Arnam ta duji le laho aku la sok sang Arnam la sok sang arong kape bang Arnam ta duji le laho Abraham rilo kololo Arnam laho ri waralo Abraham ri waralo apo hala kumlin ke soy long that kar domara ke unsatisfied aning playing on a dello aja atum ke arni pan si Arnam pusi arni pan ta domara lo non la Sunday tu ke arni pan kar dom arni ke Monday means Monday che klo pan kar dom atum ta dokor lo che klo helo Arnam lo la si Abraham ke ritar lieb lo hok Arnam along si ahirjume ke doni hok Arnam rialang la si Abraham apolong kumlin ke soy Arnam karto maron klem dun bom lo pian ke Abraham mathalo pu ne nang long training nang dun ulo la kumlin apan gak hir kit dung ne gak hir kit pine ni yom nang dun ulo pot ne pai kurusar maning tum ne pai ki thok ki jira kam klem la nang tum ha bang arong ke dam ye phi ne